Kuyasqay wawqipanillaykuna añin punchaw kachon llapallaykichikpaq Diosninchikpaq gracian chay kamuwasunchik llapallanchikpaq kay programanchik añin juntachinapaq Diosta yuyarinapaq Santata yuyarinapaq kunan yuyarikuchkanchik Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, 15 de octubre, kuyasqaykuna. Dios Eyapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo pasotimpi, hayaykusunchik kay programanchik, añin kusikuywan, ancha kusikuywan, llapallanchik kay wayra wasintakama, Dios ninchikta yuyarikusunchik, gracias tajusunchik, imaynapay mana junhawanchikchu. Kay radiopas chayaykamun paypa munayninpi, kay rimakuykunapas chayaykamun pay munaptinmi, santapas chayaykamuanchik vidanwan, milagronwan, yanapakuyninwan, Diospa kachakamuasqanchik. Chaymi chaskiykuy, kuyasqay wawqipanillay, ancha kuyakusqay cristiano masillay, kay mensajikunata Diospa apachikusqan, sunquykita kicharispa, kay Diosta servikuyta munastin, añin runa, kay tamaskastin, uyariykuna, kay wayra wasita, kay willakuykunata, hayaykusunchik paypa vidan kachkan suma Santa Teresa de Jesús, Virgen Doctora de la Iglesia Reformadora del Orden del Carmelo. Chay kamanchik suma kuyasqaykuna. Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre. Yuyarikusunchik Salmo 63, versículo 1. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Kay almallaymi yakunayachikuchkan hanmanta Diosllay, taytallay, kay aychallaymi qanta maskasuchkanki, kayna chaki chakra hina maskallachkan yakuta hanmi yakuyku kanki nispaniykuanchik kay Salmo 63:1. Santa Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, Castilla, España. Fue bautizada el 4 de abril de 1515 en la parroquia de San Juan Bautista, recibiendo el nombre de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Kuyasqaykuna pay nasikuyasqa kay pachaman chayaykamusqa 28 de marzo 1515 Watapiraq kuyasqaykuna. Maypi Españalawpi chaypi kasqa llaqtachan Ávila sutiyuq, y huk killachallanpi manaraq killatapas cumpliykuchkaspa bautizakurusqa parroquia chay kachkan San Juan Bautista sutiyuq, parroquia chay llaqtachapi, chay parroquia iglesianchikpi llamkaqkuna llamkayachkanku kunankamapas chay parroquia San Juan Bautista Ávila llaqtapi, España llaqtapi. Taytan maman risikuyanchik taytan riki kasqa Don Alonso Sánchez de Cepeda. Era un hombre honrado, lector de vida de santos, lector de la Biblia. Taytan kasqa honrado, trabajador, y kayna libruchankunas paypa achka kasqa, wasimpi huñullasqa libruchata, santukunapa vidanta, martirkunapa vidanta, Santa Biblia kasqa wasichampi, y chaytas leikullaq pay kuyasqaykuna.
Chayna ñuqanchikpas libruyatapas rantisunchik. Papapa librunkunapas chayaykamunchik. Papa León escribiykamun huk cartachata hampaq ñuqapaq. Chaykunata hawachkasunchik. Dios munaptinqa radiontakamanpas. Chaytapas rantiruchwan, imprimiruchwan, churakuchwan wasinchikpi. Chaynatas kay taytan Don Alonso libruchakunata churakusqa wasinpi, bibliotecata rurasqa, Santa Biblian kasqa. Qankunapas maskallachkankichikmi Santa Bibliata suma hatun Bibliakuna kakuchkan wasipi kananpaq. Quechua castellano kaypi kachkantaq y kachkantaq castellano mantapas sumaq iglesia aypukullachkan kayna taytanchikpas siminta Santa Biblia sumaq imagenkunawan hatun letrakunawan kachkanmi. Chayta maskallasunchik apakusunchik wasinchikman Don Alonso hina. Chayta leyisunchik leyichisun warmakunamanpas. Mamanñataq kasqa Doña Beatriz de Ahumada, piadosa y amorosa, religiosa. La acostumbró desde niña a rezar el Santo Rosario y a confiar en la Virgen María. Pañataq resichisqa mamanchik Virgen Mariata, Santo Rosariota yachachisqa wawachanman, taksachanmanta rezakusqaku Santo Rosariota kuyasqaykuna. La familia entera participaba en la misa dominical, en confesiones frecuentes y en las fiestas religiosas. Yo ayllunsi participa riki kuyasqaykuna Santa Misapi, confesión manriqku, fiestas religiosas nisqanchikpi participaqku yo aylluntin. Imañinmi chay kuyasqaykuna aylluntin riki rinanchik iglesiatapas, fiestamampas, fiestas religiosas. Kayna programakunapas kachkan jornadas espirituales, retiros, fiestas espirituales. Y chaykunapi purinanchik llapanchik kuyasqaykuna ayllunchikunawan kuska mana sapallanchikchu. Aysarikusunchik wawakunatapas, willkakunatapas. Chayta kay Santapa tayta maman yachaykachiwanchik llapallanchikta kuyasqay wawqipanillay. Chaytaya ñuqanchik hawaykusunchik hinaspa ayllunchikta aysarikuspa pasallasunchik maymanpas kuyasqaykuna. Santa Teresa de Jesús chayta hawaykuchkanchik. Kunan punchaw kuyasqaykuna. Su padre le leía la vida de los mártires. Desde los 6 años, Teresa leía junto a su hermano Rodrigo la vida de los santos mártires. A los 12 años, tras la muerte de su madre, empezó a interesarse por los libros de caballería que le despertaron un ideal romántico, pero también vanidades del mundo. Kaypi kuyasqaykuna vidampi hawaykunchik imayna Santa Teresa de Ávila ayllun kasqanta, ayllunpi yachakusqanta. Kaypi hawaykunchik hermanunkunatapas riqsiykuchkanchik. Kasqa achka hermanuyuqmi paykuna. Kasqa 5 hermanos varones, 4 hermanas mujeres. Chayna achka hermanunkuna kasqa riki. Y chaysi kayna 7 años kachkaspa pay munasqa riki mártir kayta. Kay hermanun kasqa sayay puralla kasqaku hermanun
paywansi rimanakuq Rodrigo sutingasqa kay hermanunpa paywansi riki rimanakuq santukunapa vidanmanta martirkunapa vidanmanta hinaspansi pay munasqa riki 7 años kachkaspa martir kayta wañuytaña munasqa piensasqa riki imayna martirkuna wañuruspa Diosmanña chayaron apurawllamanña ñuqapas chayna wañukusaqña pipas wañurachillawanman Diosta hawanaypaq nispas kay wawacha piensaq rimaq kay hermanuwan hinaspa riki hermanunta nisqa hakuchik morukunapa llaqtanman musulmanes hawarqanchikñam chayta Españata invadispa chaypa cristiano masinchikuna kawsallarqa y paykunata riki hatikacharqaku wañuchirqaku kayna mana iñininkunata respetaspa huk piñikuspanku chayta liyisqaku kay warmakuna hinaspa yachasqaku imayna murukuna wañuchisqaku cristianukunata hinaptinsirki paykuna nisqaku hakuchik murupa llaqtanman rirusunchik chaypi wañurachimasunchik hanaq pachaman pasakunanchikpaq chayta piensallasqa kay wawa hinaspansi hermanunta engañaspa pasachisqa wasinmanta llusirusqaku alistakurusqaku hinaspariki pasasqaku chaysi purillasqaku kay wawakuna murupa llaqtanta maskastin y chayna purishkaptin karupiñas kasqa wasinmantapas lluqsiruspanku huklaw llaqtaman maymanya rimanku karqa paykuna y chayna purikuchkaqta tarirusqa tío riqsirusqa huklaw llaqtapi hinaspariki payqa sobrinuykunachus payqa imata rurashkanku tapupayan imata rurankichik paykunata nisqaku richkaniku murupa llaqtantam wañuqmi richkaniku hanaq pachaman pasakunaykupaq nispa willakullasqaku kay warmakuna kuyasqay wawqi panillay hinaptinsiki tiyunqa hapiruspa aysarispa kutirichimun wasinman tayta mamaman entregamusqa paykunata mana chayqa chinkarunmanku chikarqa maypipas pero kaypi hawaykunchik mayna Santa Teresa de Jesús ukumpi vidampi kayna libruchakunapa chawpinpi riki wiñallarqa hinaspa paypas santa kayta munarqa mártir kayta munarqa Diospa wasinpiña kayta munasqa warmachanmanta puni imañinmi chay ñuqanchik ayllullanchiktapas chay libruchakunawan yanapachwan imayna pay sunqunku ukupi munanman hanaq pachaman chayakuyta Dioswan kawsayta munakunmanku santa kayta munakunmanku imañinmi chay kuesqaykuna chaymanta wiñaspaña 12 años chaypiña kay maman wañukullasqa maman sajirullan wawata 12-13 años kachkaptin chaymi santukunapa vidampas mana miki fácil chayachu kuesqaykuna llaki cruz chayaykamun vidanmanpas Jaya Santa Teresapa vidanmanpas chayaykun hatun llaki maman wañukullan warmallaraq kachkaptin y chaysi mamanqa riqsichisqaña riki mamanchik Virgen Mariata Santo Rosariota yachachisqaña chaysi maman wañukullaptin mamanchik Virgen Mariata maskaykusqa imaginchanpa raruchanpi junjurakuykuspa nisqa mamaymi wañukullanña kunanmi han mamay kanki achachiwanki cuidawanki nispa rimapayasqa mamanchik Virgen Mariaman kuyasqaykuna y chaypi kallpanchakurqa riki kay imaginpa ñawpaqchanpipas kay wawa mamanchik Virgen Mariata kuyasqa payman hapipakullasqa maman chinkaruyaptin chaynaya ñuqanchikpas ayllunchikkunata nisunchik mamanchik manaña kaptinpas Virgen María mamallan kachkan payqa riki mana wañuqchu kachkan manam wañururqachu chinkarurqachu pay Diospa gracianpi kawsaspa kawsallachkan
cuerponwan almantinwan hanaq pachapi hawawachkanchik llapallanchikta yanapamawachkanchik, cuidallawachkanchik, consueluta apamawachkanchik, kallpanchawachkanchik Jesusman rinapaq, ama Jesusta sajinapaq. Chaymi mamanchik Virgen Mariapa llamkaynin kachkan. Chaymantas kayna anin España huk librukunataña leeyta qallaykusqariki. Kaypi kachkan libros de caballerías, imataq chayqa novelakuna libruchas kasqa. Santupa leisqanku vidanta sagispansi kay novelakunataña leeyta qallaykusqa pay. Y chaysiriki gustaq mas kay librukunaña, manaña gustaqñachu Santa Bibliaja, santukunapa vidanja manaña uyarikuyta munasqa, leykuyta munasqa huk libruchakunataña, novelas nisqanchikunata. Chaypisña payriki imayna adolescente kaspariki enamoramiento tiempo chayamutin, chay qarikunapi piensaspa novelakunapi qariki rikurimun siempre casamientukuna, imayna engañupas willakusqa kachkan. Chaykunapiñas riki uman kasqa, sonjonpas kasqa. Chaytas tiempo qhipachan pasaptiña yuyariyasqa kay nispa escribiykamun kay santa. Comencé a inclinarme a las vanidades y a tener gusto de parecer bien. Era tan grande mi ceguedad que me daba pena ver a una monja desaliñada. Kaypini kuachkanchik imayna vanidades chayekamusqa, kay pacha piensakulla chayekamusqa, kay novelakunata leispariki, novelakunapiqa willakuykuna kachkan kay pachamantamiki. Mas kunan tiempo hayka warmikunataq ujarikunapas novela chayaramunña, hora chayaramunña, televisión ta hawakuchkanku, televisión man brinkachkanku, al fondo hay sitio, chay kachkan novela kuna televisión pichay kamanchik, no así chicos kuna, pero imamantata huyawachkanchik Dios mantacho manamiki. Chaymi kuyasqa wawqipanillay kay santa yachaykachiwanchik imayna kay pachapi piensayqa novelakunapas, libruchakunapas kay pachapiqa kuyachiwanchik kay pachayata. Chayta yuyariyasqa paypas imayna vidampi pasarqa chay dificultad, tentación kuyasqaykuna, chayta cuentata hukuspariki mana Diosninta sajispa kallpanchakurqa. A los 16 años su padre le intentó llevar al convento de Santa María de Gracia para su estudio, donde descubrió un libro que cambiaría su vida. Taytampas kay convento chaman aparusqa estudianampaq, Diosta mas tariksinanpaq. Chaypi huk libruchata leichisqaku kay adolescenteñariki karqa 16 años. Chaypi riqsirusqa huk libruchata abecedario espiritual. Kay huk franciscano qillqachaykusqa huk libruchata libro espiritual Francisco de Osuna, su tío. Chaypisriki yachachisqa imayna kanan recogimiento interior, oración mental. Chaymanta yachachisqa kay santo sumaqta kay libruchan abecedario espiritual. Chaytapas mas kasunchik, ¿ya? Abecedario espiritual. Chay libruchas riki yanaparusqa kay warmata imayna oración rurananpaq, imayna kay ukumpi piensananpaq. Kaypi niywanchik kikinpuni escribimos panchi kay santa. El libro del abecedario espiritual me enseñó cómo recogerse en sí misma y fue de grandísimo provecho para mi alma. Imañinmi chay libruchakuna yachichiwanchik Diosmanta imayna oración rurananchikta ñuqanchikpa kachkanmi hanaq pachariki. Chayllatapas rantisunchik, llapanchik, likusunchik, takikusunchik, chaykunapi yachasunchik imayna Dioswan rimanapaq,
oración ruranapaj kuyasqaykuna. Libro chakunata maskasunchik, chayta yachichiwachkanchik kay Santa Teresa de Jesús warmanchanmanta libro chakuna liyaq añen leiko. El texto le mostró que la oración no era repetir palabras, sino tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Entonces comenzó la práctica de la meditación diaria que duró toda su vida. Kaina 16 años kachkaspa yacharuyasqa pay meditación rurayta. Chaymi kaypi kay librucha yachachisqa imayna kay oración manami ñuqanchik repetinapaqchu, sino Jesúswan rimanakunapaq paymi kuyawanchik tratar de amistad con quien nos ama. Chayriki nikwachkanchik kikinpuni. Kimayna kay oraciónqa kuyakusqanchikwan rimanakuy, amistad huasqanchikwan rimanakuy. Chaytariki hayparullasqa y chaysi vidampi meditación kasqa sapa punchaw meditación tarurakusqa kikin pa oración ninwan Dios ninchikta yuyariyasqa pay. En la quietud interior el alma se encuentra con su Dios. Chaype kay libruchapa frasichampas chayaykamanchik. Abecedario espiritual, tratado primero, chaypisriki willakuchkan kaychata. En la quietud interior el alma se encuentra con Dios. Kayna almanchik upayaya kakun, zapachayan kakun, sosigasqa, y chaypisriki Dioswan parlachkan, rimachkan, Dios ta hayparuyan. Chayta willakamuchkan kay librucha. A los 20 años, Teresa comenzó a sentir atracción por un joven, pariente de la familia. Era un afecto puro pero humano. Más tarde, al recordar este tiempo de enamoramiento juvenil, escribió con humildad: a mí me parecía que aquel amor era honesto. Más entendí después cuánto engaña el corazón. Kaypi kachkanriki 20 años, adolescente, joveña, Teresa, hinaspansiriki huk joventataq kuyasqa enamoramiento riki chayamun pimampas. Chayriki ñuqanchikman chayamuanchik llapallanchikmanmi. Chay enamoramiento añinchu kuyasqaykuna o mana añinchu. Añinmiki imanasqa chayriki lluqsimun huk sentimiento llapanchikpa. Valorananchik runakuna hawaspa enamoramiento kachkanriki. Chayjariki sentimiento yuqmi kanchik llapallanchik. Y qaqaya kay Teresa enamorakusqa kay jovenmanta. Chay kikinpuni nikwachkanchik. A mí me parecía que aquel amor era honesto. Más entendí después cuánto engaña el corazón. Chay paje pantañas riki yacharusqa imayna corazón nincheja, sentimiento nincheja, engañaruanchik mampas. Chay mi paypuni riksikusqa he pantaña chay riki mana añinchu kasqa chay piensasqan chay munasqan. Y chaynam ñuqanchik enamoramiento chayamuptinpas enamorakuspapas piensanariki añinchu kay kachkan, Dios munachkanchu kay runawan kanayta, kay warmiwan kanayta, hinaspariki oración tarurana, wakikichija kachkankichik jovenkunapas kay wayra wasi uyarikuq, kayna enamoramiento chayamutin mana preocupakunachu kuyasqaykuna, allinllata chaskiykuna. Chaymi yachiwanchik qhari kasqanchikta, warmi kasqanchikta, sentimentiyuq kasqanchikta. Pero manamiki ñuqanchikqa chay justificaciónwan rurarunachu, huchakunatachu, maskarunachu, juntarakunachu, kayna enamoramiento kachkanmi casado ukukunapipas. Manamiki ñuqanchikqa rakichinachu
Jarita warmita esposota esposata manamiki kuyasqaykuna. Chay enamoramiento maypipas kuyakuyqa lluqsimuchkan, pero manam hucha ruranapaqchu, runakuna valoranapaq yanapanapaq, añiña qawarinapaq, añin sonjowan, añin pinsaywan, ama huchakunata ruraspa, ama chay pecados sexuales chaypi piensaspa kuyasqaykuna. A mí me parecía ni kuachkanchik kay santa puni imayna kay sonjompi hatayemoq sentimiento añin kasqanta chayta piensayasqa warma kaspan, pero tiempo pasaptiña nisqarik manam añinchu chay kasqa nispaña cuentata hukullasqa. Esta experiencia, que duró unos 2 años, entre los años 20 y 22, le hizo comprender la diferencia entre el amor humano que pasa y el amor divino que permanece. Fue una escuela interior que templó su espíritu antes de consagrarse del todo a Dios. Kuesqaykuna kay pisrik iskay watapuni piensayasqa kay amor humano harikuyay warmikuyay chaymi que amor humano hinaspa kay piensasqa kay amor humano kay runakuyay pasaqlla kachka, chay amor divino Dios kuyay chaymi eso sí permanece wiñaypaq. Chayna diferenciata pay hayparullasqa kayna enamorakuspa. Chaymi amor humano pasaqlla chinkaqlla, amor divino mana chinkaq. Y chayriki pay munasqa Dios pa kuyakuyninta mana chinkananpaq, imataq kay kuyakuyniqa chinkarunqaqa nispariki piensayasqa kuyasqaykuna. Chaysi chay tiempo payriki kayna decisión tarurarqa religiosa kananpaq o kaypi yachakunantataq o casamientoman chayanantas chaypis piensayasqa pay casarakurusaqchu añinchu karunman kay o religiosa kaymanchu pasasaq nispariki piensayasqa nisqa casarakurusaq hinaptin qhari mandakachawanqa manam ñuqaqa mandachikuymanchu nispa piensayasqa kayna runa piensayninpirik, y a veces conveniencia tamaskanchik pipas, y paisi mana mandachikuyta munasqachu pi qhariwanpas, ñuqam wasiypiqa mandasaq, ñuqatam kasuwanqa qharipas pipas. Si kasarakurusaq hinaptin qhari mandawati añinchu kanman chayqa. Chaysi hawasqa kayna jovenkunatapas kasarakuqta, amigankunapas casado kayman chayasqa, y chaypis riki hawallasqa imayna kasarakuruspanku warmikuna wawa qhipikustin kayna qosatapas uyaristin kasukustin purillaqku, y chayta hawaspansi pay piensasqa manam ñuqaqa chaynaqa kaymanchu, manam ñuqataqa qharikunaqa riki mandakachawanmanchu, ñuqaqa manam chaypaqa chayamurqanichu, ñuqam mandakusaqa, ñuqatam uyariwanqakuqa. Pero kasarakurusaq hinaptinqa riki lliwchik exigiwanqa qhari uyarinayta kasukunayta nispa piensayasqa pay reflexionanta ruraspa meditacionta riki rurarqa. Teresa sintió la llamada de Dios con fuerza. Su padre se oponía, taytan mana munasqachu kay religiosa kananta. Tío ñata kasqa Pedro, su tío, payñataqsi yanapayasqa payta. Y tionpa yanapayninwan mana taytanpa yanapayninwanchu, tionpa yanapayninwan, tion Pedropa yanapayninwan, Teresa de Jesús yaykurusqa al convento de la Encarnación el 2 de noviembre del año 1535. 2 de noviembre yarikuychik. Kayna wañukuqkunapa punchawniriki chay punchaw kachka, chay punchawsi yaykurullasqa conventoman, tionpa yanapasqan pusasqan kuyasqaykuna. Convento de la Encarnación de Ávila llaqtanpi kasqa convento carmelitas, chayman pasayasqa. 2 años después, el 3 de noviembre de 1537,
hizo su profesión religiosa solemne como monja carmelita, tomando el nombre de Teresa de Jesús. Tenía 22 años. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Chaypenicuachkanchik Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios. Dios pa reinonta, gracianta, maskakuychik, jepantañam imma graciapas cheekamos un kichik nispanicuachkanchik. Kiken Jesús kay frasicha kachkan Evangelio de San Mateo. Chaymi ñuqanchik pas maskasunchik Dios pa reinonta, Dios pa gracianta. Jepanmañam imapas cheekamasunchik ima yanapakuypas. Poco después de su profesión, Teresa enfermó gravemente. Kay Teresa religiosa kayman cheaspan, chaypa jepallantas, onjurullasjapay. Sufrió fiebres, vómitos, parálisis, que la dejaron 4 días en estado de muerte aparente. Tenía 23 años. Le dieron por muerta y la sepultaron en su ataúd. Kaypisriki huk enfermedad chayaykamusqa, fiebrewan onjukusqa, vomitakusqa, manas kuyurita atisqachu parálisis chayarusqa, y chaysi wañurusqa, cuerponqa manas kuyurikusqachu, wañuq runapa hina kasqa. Chaysi papampas waqayaspa, kay conventoman pasaykusqa. Hinaspansi aspichimusqaña, wañukunanpaqpas uchkuchata, porque tawa punchawña chutarayasqa, mana rikcharispa. Y chaysi kayna kajunpa ukunmanña churaykusqaku, 23 años kachkaptin. Y chaynas oración darurasqaku veloriopi hinaña kawsallasqaku, pero kuyasqaykuna rikchariramusqa kay kajun ukupiña kachkaspa. Kaypi niykuanchik kikinpuni escribiykamuanchik kay santa. Estuve 4 días sin sentido y fue Dios quien me devolvió la vida. Comprendí que todo lo del mundo es vanidad. Estuve 4 días sin sentido, wañusqa. Dios me musuqmanta kay vidayta quykullawan. Comprendí que todo lo del mundo es vanidad, kay pacha mana valej. Nispaniykullawanchik kay santa rikcharikamuspa. Jesunenchikpa amigan riki. Jesunenchik resurrección ta huykusqa kay santa mambas, kayna wañusqaña kaptin. Lazarupas hayka punchawmanta resucitamurqa Jesunenchikpa yanapayninwan, milagruwan, 4 días. Kay santapas tawa punchawpitaq kay pachaman musuqmanta chayaykamun. De los 25 a los 39 años, Teresa atravesó una noche oscura del alma que duró 14 años. Vivía una fe tibia, distraída por amistades, afectos humanos, aunque siempre deseosa de servir a Dios. Kuyasqaykuna chay onjoysi manariki chinkarusqachu, parálisis hina kasqa cuerpullampi. Y chaysi hayka wata kasqa 14 años onjollasqa kuyasqaykuna. A veces ñuqanchik huk punchaw onjuruspaqa qhawaqmanpas richkanchikña, huk semana onjuruspaqa purillachkanchikña llaqtakunapipas sanuyayta maskastin. Kuyasqaykuna chay onjuypas chayamuanchiksi huk yanapakuy hina, huk cruz hina chaskiykusunchik añinta. Diosta hayakuspa paypa munaptinqa, pay munaptinqa sanuyasunmi. Kayna medikukunata tapukuspapas, hampichakunata tomaspapas, risakuspa tomaykusunchik Dios pasotempi. Kay religiosa
convento ukupiña añin kawsayta munaspapas onjur yasqa 14 años. Chaypis riki pasayasqa noche oscura del alma kikin puni niykuachkanchik. Manas iñikuyninpas añin kasqachu. Distraccionkunas chayamusqa. Kayna riqsisqan qarikunapas conventoman visitakuspas chaypi riki rimapayaq. Chaypi kachkan afectos humanos, sentimientos humanos. Aylullankunas chayamuq chay conventoman. Paykunaq riki carmelitakuna manam llumpay rimanankupaqchu. Chaypis riki rimakullaqku, visitakunacha chaskiqku, asikuypi kawsaqku. Chaynas yachayasqa chay tiempo. Pero sonjonqa munasqa añin Dios servikuyta. Chaypis leerusqa huk libruchata. Confesiones de San Agustín. San Agustín pa libruchan kikinpa qillqamusqan kachkan sutin kachkan Confesiones. Chaytas leeruyasqa chay 39 años kachkaspaña hinaspansi kaynata qillqaykusqa chaykamanchik kay santapa qillqasqanpas. Cuando llegué al punto de su conversión, me pareció ver claro mi miseria y la misericordia de Dios. Imayna kay santopa conversión en chayamusqanta leeykusqariki. Chaywansi hawaykusqa imayna paypa vidan kasqa huk miseria y maskanan kasqa misericordia de Dios. Ese día, delante de una imagen de Cristo muy llagado, Teresa rompió en llanto y exclamó: Chaypunchawse Jesuninchikpa ka imaginchan ñawpaqninpi, Jesús muy llagado niykuachkanchik. Chay Jesús, Señor de los milagros, chaypas hawaykachiwanchik llagachantamiki waqtachampi. Jesús Nazareno hawachiwachkanchik heridankunata. Señor cautivo dayabaka chayta hawaykunchikta paypas hawaykachiwanchik. Señor de la justicia llagankunata makinkunata. Chaynatas kay imaginpa raruchampi pay hawaykusqa Jesuninchikta chayna nanaywan kasqanta hinaspansi pay waqasqa chay imaginpa ñawpaqchampi. Hinaspa waqastin kayta nisqa: no me moveré de aquí hasta que me escuches. Manam ñuqaqa kuyusaqchu kaymanta uyariwanaykikama. Chaypis haypasqa conversión definitiva. Chay convento ukupi achka wataña yachaspa mana añin conversión man chayasqaraqchu pay. Kayna noche oscura vidampi kasqa tutayay, vidampi kasqa iñiyninpas pisiyasqa, mana añinta oracionintapas rurasqa. Y chay 39 años kachkaspaña kay conversión man añinta chayarullasqa kay santukunapa yanapakuyninman. Desde entonces comenzó a recibir visiones y favores místicos. Chaymantas riki sumaqtaña Jesuninchikta uyarillasqa. Mística riki pay haymataq chay místico mística. Diosninchikpa munayninkunata hawakunku uyarinku. Diosninchikpa munasqanta musyanku paykuna. Santukuna riki kachkanku místicos kuyasqaykuna. Chayta hayparullasqa paypas chay watayuq kachkaspaña. A los 40 años, en 1555, tuvo la visión del ángel con el dardo de fuego que le atravesó el corazón. Kaita Jabarusja Chaiwata, 40 años kachkaspaña, y Maina Huk Ángel Jamoruspa, Kaina Sonjón Manriki, Kai Espadata Churaruyasja. A los 47 años, 1562, fundó el convento de San José de Ávila, el primero de la Reforma Carmelita. Acompañada por unas pocas monjas, vivía en pobreza total y oración continua. Kaipi fundarusja huk conventota, imaginatas chayja. Paikachkan Carmelita, convento ukupi achayachkan, y chaypis riki compañerankuna religiosa masinkuna, mana añin oración tarurasqachu.
Kay narimanakuypi, visitakuna chaskikuypi, regalukuna chaskikuypis, asikuypi, paykuna kawsasqaku. Ichaytas hawasqa pay imayna. Kay religiosa kayninchikqa manam añinchu kachkan. Paypas chaypita kasqa rimakuypi, parlakuypi. Chay amor hariki conversión paymanpas convento copiña. Si Dios ninchik mañakusqa mas oración ruranankuta. Si payriki reformasqa chay convento kupi kay religiosakunapa monjakunapa oracionin añin kananpaq. Chay siriki paynisqa Dios ninchikpa kamachukuyninwan reformación ta rurasaqnispa. Reglakuna mandamientukuna kan monjakunapaqpas monjikunapaqpas ima hora rezakunanku, visita mana chaskinanku, chaykuna kachkan penitencias, exigencias, chaykunata siki mana juntachisqakuchu hinatin kay Teresa de Jesús chayta hawaspa munasqariki reforma rurayta hinaptinsi wakin religiosakunapas asikuq paymanta rimakuqku mana kasuqkuchu. Chaypi sasachakuypas karqa sacerdotekunapas wakinkuqa confesorkuna kachkan santa misa ruraqkuna paykunapas manas chayta añinta hawasqakuchu. Sapachallansi confesorninpas payanapasqan chaypi kachkan San Juan de la Cruz huk religioso sacerdote paypa yanapayninwan consejo kusqanwansi kay fundación ta ruraykamusqariki kuyasqaykuna chay convento de San José de Ávila 47 años kashkaspaña fundaramusqa chaymansi iskay kimsa monjakunalla pasasqa payhina yachakuyta munastin wakinñataq quedakusqaku hina chay conventopitaq hina chay yachanankupi riki kawsarqaku wakinñataq mana kay religiosa kayninta añinta juntachispanku. Fundó después 17 conventos, viajando por toda Castilla en carreta, a pie, con 2 o 3 monjas. Chaypikachkan Julia de Ávila, huk monja yanapagnin, y iskaykimsa sacerdotikunapas yanapayasqa payta. Dormían en posadas humildes, rezaban el Santo Rosario durante el viaje. Kaypisriki chay conventuta fundaspa pasasqa llaqtakunamanpas huk conventukuna reforma 17 conventos chayta ruraykullasqa chaysi ichillaq chakillawan kay caballukunawan asnuchakunawan carreta nisqanchikunawansi viajita rurayaq. Chay tiempo mana riki karhachu carropas. Y chay viajespansi Santo Rosariota rezakustin purillaq pay Teresa de Jesús. Chaypi escribikamun libro chakunatapas summaq yataña. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Sumaq kay frasempas chay kamanchik kuyasqaykuna imayna pay poemakunata qillqamusqa kay reflexionkunata chay kachimuanchik sumaq kachkan. Ama manchakusunchu, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, llapa iman pasaqlla kachkan. Dios no se muda, Dios jamanan pasakunchu. Dios kayllapim kachkan. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pacienciawan kasunchik chayqa aypanqa imatapas. Si Dios taqayparusunchik hinaptinqa manam imapas faltawanchikñachu. Solo Dios basta. Dios llam ñuqanchikpaq aypananchikqa manam huqa imapas kanchu. Entre los 62 67 años Teresa escribió sus grandes obras. Kay libruta qillqaykamun pay summaq llataña. El libro de la vida, camino de perfección, las moradas, el castillo interior, fundaciones, exclamaciones del alma a Dios. Chay kamanchik riki kuyasqaykuna sumaq librunkuna
y pay wañukullasqa el 4 de octubre de 1582 a los 67 años en Alba de Tormes, diciendo: al fin muero, hija de la iglesia. Kaypi wañukusqa kayta rimastin. Ñuqaqa wañukuni iglesiapa wawan. Imanasqa kay reformakunata ruraptinmi chiqnikurqaku payta. Kayna iñiqkunapas manamiki lliwchu yanapakunku. Dificultaqa chayamuanchik iñiqmanta mana iñiqmanta, compañerunchikmanta compañeranchikmanta superiormanta, paykunamiki mana añinta Diospa gracianta qhawaspanja dificultata churamunku vidanchikpipas. Chay wañukullan imayna iglesia ukupi payta nirqaku payqa lukayarunmi, payqa manam iglesiapa ukunpichu, payqa huchasapam. Chayta rimakurqaku hinaptiniki pay niykuachkanchik ñuqaqa wañukuni iglesiapa wawanmi, iglesiapa munaynintam juntachirqani, Diospa mañakuyninta nispa niykuanchik. Fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia en 1970 junto con Santa Catalina de Siena. Kaypi niykuachkanchik imayna pay kuyasqaykuna 1970 chaypi proclamasqa kasqa doctora de la Iglesia. Imaninantaq chay kay escribisqan pensamientukuna sumaq llañariki Diospa yachachisqan chayaykamanchik, manam payqa estudiarqachu universidadpichu teologiatachu estudiarqa manamiki. Hayparullasqa kay yachachikuykunata Jesuswan rimanakuspa Jesuspuni yachachisqa imayna kawsanata, imayna religiosokuna kananta, religiosakuna kananta, imayna Diosman rinanta, chay kachkan sumaq llaña, las moradas, el castillo interior, imayna oración ruranapaq, sumaq librunkunapi kachkan yachachikuy, tiempon pasarunña, chaykunatapas tiempo katinqa qhawaykuchwan sumaqta santapas aqikwasqanchikta. Pero kay santa yachaykachiwanchik Dios hatikunata. Chaymi iglesianchikqa valorakun kay warmikunapa rurasqantapas, chaymi iglesianchik sumaq yataña chayaykachimuanchik doctora kananta. Hayka warmikunataq doctora kachkan tawachalla en toda la historia del cristianismo. Pikuna kachkan Santa Teresa de Jesús, Españamanta, Santa Catalina de Siena, Italiamanta, Santa Teresa del Niño Jesús, Franciamanta, Santa Hildegarda de Bingen, Alemaniamanta, paykunayam proclamasqa kachkan doctora de la Iglesia. Kuyasqaykuna, chaymi iglesianchikpiqa valorakunku warmikunatapas. Ñuqanchikqa uyarinchik manam warmikunataqa valorankuchu, sacerdote kanantapas munankuchu nispa rimakunku. Mana kuyasqaykuna, iglesianchikqa valoranmi lliwta kunan valorachkan Santa Teresa de Jesús, imayna pay kachkan doctora de la Iglesia, sumaq santa, yachachikuq santa. Kay titulutapas churaykunku lliwpa ñawpaqninpi, doctora de la Iglesia. Chaymi carmelitakuna purikuchkanku lliw llaqtakunapi, entero mundopi kakuchkanku miles y miles de carmelitas, jaripas, warmipas. Kaypim chayamurqa San Juan de la Cruz, paypas amigun kasqa, paywanpas rurarqataq reforma de carmelitas de la rama masculina. Qharikunapa vidantapas kay San Juan de la Cruz, paypas reformata ruraykurqa kay santapa yanapakuyninwan. Chaqay chaykamun llaqtanchikunamanpas Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ayacucho, Abancay, Piura, Chiclayo, Huancavelica, Huancayo, chaykunaman chayaykamunku carmelitas, kay Huancavelicapi kachkan lirkay llaqtapi carmelitas, warmikuna riqsakuyachkanku chaypi llapallanchikpaq.
Chay convento tam reformamorja Santa Teresa de Jesús, Carmelitas Descalzas, paypayana pakusqanwan kawsallachkanku kunan punchawkama, oración taruraspanko, wasi ukullapi yachakuspanko, manaña visitakunata chaskispanko, kuyasqaykuna. Imañinmi chay, lirkaypi kaqkuna uyarishkankichikmi kay radionchikta. Chaymanta yachakun summa sumaqta Monseñor Isidro, chaypiriki lirkaypi llamkallachkan. Payta tapukuykuchik imayna karqa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús payriki kachkan, paypa paisanan. Españamanta paisanta, Monseñor Isidrupas Españamanta tachaykamuanchik misionero kay llaqtanchikunaman. Santa Teresa de Jesús, maestra de oración y doctora del amor, enséñanos a amar sin medida, a orar sin cansancio y a sufrir con esperanza, que en las noches oscuras de nuestra alma acordemos tu ejemplo de fe y alegría. Nispaya resakuykusonchik, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Dios yata maskananchik, paellam ñuqanchikta kawsachiwanchik, nispanikuanchik kay santa poemankunawan takinkunawan sumaqllaña kachkan, kuyasqay wawqipanillay. Kay programa tukuykuyta takichankunata churaykamusunchik, pay takikurqa, poemakunata escribimurqa, sumaqllaña kachkan, nada te turbe, nada te espante. Tukuykusunchik programanchikta llapatipa Diospa bendicionin chaykamusunkichik, llapallaykichikpaq Dios Eyapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo pasutimpi hinataj kacho. Hayakuyta munaptikichija chaskiykusuykichik kunanriki tiempo chachichik kachkanraq tumpallapas, wakin punchawkunamiki kancho tiempo llanchikpas. A ver, saluda kusunchik, Facebook pi hatej kunata, Hawaii kusunchik. Ar tiempo en chic pasa curuyasjaña, yumpa yumpaitaña, 8 de la mañana, 25 minutos, que hay santanchikmiki de Moraica chiwanchik. Pero Dios pa monainin chiki que hay santa paschae kamanchik, ya payanchik pa kuyasjaikuna. Alejandra Sedano, hermananchik. Chay cachimanchica y saludunta Gladys Choque. Bendiciones, Padre Carlos. Emerson Palomino. Quispe Chopja Yachtamanta, Nación Chopja. Profesor César Acevedo Vargas. Buen día, Padre Carlos. Paipas saludunta Manda Camanchic. Sofía Huamán. Buenos días, Padre Carlos. Dios te bendiga siempre. Alejandra Sedano, hermananchikpa Santa Tere. Santa Cama, Taita Dios bendecimo asunchik. Ajá, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Dios pa bendición inta chasquikusunchik. Sofía Huamán, gracias Padre por hacer conocernos de los santos. Yo escucho de Yauli Huancavelica. Yauli Manta, Huancavelica Manta. Uyarika machkanchik hermananchikpa Sofía Huamán. Chaynariki ugla uyaktakuna mantapa suyarika muyawachkanchik. Kay programanchikta llapallanchikpaqmi añen kay santo yuyarinanchik achkanriki resakunanchik kunan punchapas yuyarikusunchik Padre José Raúl pay llamkallachkan Huancavelicapi Ascensión chaypi hankuna lirkaypipas riqsinkichikmi Padre José Raúl pay llamkallarqa lirkaypipas paypas santunmi kunan kachkan cumpleaños Santa Teresa de Jesús punchawninpi paypas nasikuyasqa. Atispaja hayaykunkichik Padre José Raúl, añenmi chay hayakuyninchik mensakipas chayachinanchik. A ver, número chanta como saikichik, ¿ya? Padre José Raúl, anotaykunkichik. A ver, 942-990-930. A ver, 942-990-930. A ver, mozo manta, ¿ya? 942-990-930. Mana atispaja, mana pasatir un quicho kai escribiruyta,
kunachayan kay programata tukuykusunchik hinaspa miki guardaykusunchik kay audiota Facebook nisqanchikpi. Facebook Radio Virgen del Carmen Paucará chaymantataq kachkan Facebook Parroquia Nuestra Señora de Cocharcas y YouTube nisqanchikpipas maskaykunkichik Parroquia Nuestra Señora de Cocharcas Paucará chaypi guardaykusunchik kay videota kay audiota añin pasinchawan musuqmanta uyarikunapaqpas wakin cristiano masinchikuna chayta mañakamurqa chaymi grabaykuchkanchik atispa mana atispapas kay rimaykunatapas mana atinchikchu añin rimaytaqa pero Diospa gracianwan chayaykunqachiki ima añin mensajillapas kay santukunachik llamkamunqaku añin kay willakuytapas chayachikunawan kupaq kuasqay wawqipanillay 8 de la mañana 28 minutos kay hayakuy kay kuchkan. A ver, ñojanchikta chukayakamuanchik, pitata hayakamuanchik, a ver. Buenos días. ¿Maymanta hayakamuyachkanki? Santiana. Aninyachu Santillana pikunan puncho Santa Teresa de Jesús. Chay piku risishkanki chikchu Santa Teresata. Ajá, chayna santanchikunata riqsisunchik. Ayakuchupi kachkanmi Carmelitas, chay Arkucha Waglauchampi kachkan convento San José ichus kachkan sutichan, ¿no? Ayakuchupi kachkanmi Carmelitas. Ñuqapa primaymi religiosa Carmelita Huancavelikamanta pasan Ayacuchuman chaypi pay risakuchkan llamkamullachkan paytapas saludakusunchik Elsa Liliana de la Eucaristía sutichan paypapas risakamuychik kuyasqaykuna Carmelita paypas achka ayllunchikunapas kachkan Carmelitakuna paykunataya yanapaykusunchik kayna Santa Teresa de Jesús hina añin Carmelita kanankupaq. Padrecito, gracias, Sam, calpa pasay kumanta, tukoy, ejemplo, tahimbilyan, Sam, Santa con la Santa Copila Manta, gracias, Padre, ya para que pasamos hermano Pascual, hermano Marcos, ya para atencia, ya para el catequista con misionero con apa, ya para quedar de diario con apa, jalay, para Padre, saludos manda con gracias, Dios me ya empezaba porque ya en la mañana pero voy a ir más ya para eco. Allí mi chay saludos de chasquillanco yapallanco, ñujanchikpas risakusunchik ya. Uyarisqanchik imagina kayna religiosa kunapaq, religioso kunapaq, sumaqta llamkallachkanku paykuna. Adi padre, piño, antes jalay tapa santo, tapa puncha, risakuchanta limpi. Ya payan jalay, que no vente, ya para religioso papas, ya para misionero, para jalay, para anciano kunapaq, ya para preso kunapaq, ya para kupas padre, allí quiero hasta ahí. Añaymi chay santukuna yachachiwachkanchik imayna risakunanchiktapas Santo Rosariotapas paykuna risakusqaku kajaya Santa Teresa de Jesús warmachanmanta puni yachayasqa kay oración rurayta mamanchikta kuyaykusqa paypaq mamanpaq hapikullasqa maman wañukullaptin chaynakunata yachachiwachkanchik santukuna. Gracias, Padre, Santo Rosario kallpancha gustaykan, Padrecito. Imañinmi, chay Rosarionchikwan purisunchik maypipas, viajita rispapas. Ungos paypas, ungos inaynan papas, Rosario te cumples pain puñisun, Padre. Imañinmi chay. Añinmi chaytam santakuna yachichimullawachkanchik. Ali Padrecito, Dios tu naso imam sayres, oya este momento, wakillando waki escaparan taba, Padrecito. Manaya facillachu manchigriki chinkaqlla kachkan. Kay kalpabalas kay na ibiyagimay papa pasado ang mga natin istanyan. Aha, chayna mana facillachu kachkanriki kay yachananchikpas rurananchikpas. Dios ninchikta kayakuspaya, ¿ya? Ya, papá, gracias, Padrecito. Saludos, mamá y papá, Padrecito. Gracias, mamita. Hukpunchao kama. Hukpunchagan po, Padrecito, gracias. Dios bendición y cacho ya panchikpa. Gracias, mamita. Santillanamanta kayaykamuanchik, hermananchik. Iglesia Pillamkaj, Parroquia Pillamkaj, paykunaman saludunchik aykuchun. Saluda kuchkanchik liu hermananchikuna kachkan Ana Espinosa, Irma Zaida, non Gladys Choque, Emerson Palomino, paykunariki yanapamuanchik kayna Facebook nintapas,
profesor César Acevedo, paikunapas yanapamuachkanchik, llapakichikpaq yakachon suma bendición con ampuncho, ñakachkanchikña 8 de la mañana 33 minutos. Pasa kusunchikña, Dios ninchikpa bendición inwan, llamkayninchik rurajkuna, hankunawan rikito paikuchkasunchik kayna misakunapipas, preparakusunña, Señor de los Milagros, peregrinación manhamunkichika, rimarhanchikmi imaina peregrinación rurananchikpa, kachkanriki 27 de octubre, víspera, y 28 de octubre, día central. Chaymanmi pasamunkichik, peregrinación tarurastin mayman tapas. Jesús procesión tara apamusunchik riki, kay Calvario orjuchamanta bajachimusunchik, Jesuninchikta sumaq yataña orjuntakama. Oración taruraspa, Santo Rosario taruraspa, Guaita chanchikwan, vela chanchikwan, pachanchikan jariki morado pachacha, chay moradota mascaruskankichik, tejiruchkankichik kay punchaukuna, o pinturawan pas pintarunkichik, morado kasunchik llapanchik chay punchau ñuqamanta qallaykuspa. Morado, imatataq significan morado? Chay morados kuyasqaykuna, sacrificio significan. Imanasqa yawarchanchiksi tikaruspa morado hina rikurikun. Chaysi Jesuninchikpa yawarnin tikayaspa moradoman tikrakusqa. Chaymi penitenciata yuyarichiwanchik kayna Señor de los Milagros punchaupi, Adviento punchaupi, Cuaresma tiempo periki moradowan pachakunchik. Ropa litúrgica kashkan morado. Chaymi yuyachiwanchik imayna ñuqanchik kuyasqaykuna kay morado pachawan pachakuspa penitenciata rurananchik, sacrificiota rurananchik. Chay pachata mascaruchkaychik, moradowan hamunkichik kachkanmi Señor de los Milagros, hermanampa pachampa sumaq llaña, hábito kachkan moraducha, cordonchayoq blancucha, chayllatapas rantiruchuan, no? Ñuqanchik pachanchiktami rantinchik, chupqa pachatapas achka qollqewan, Santiagopi purinapaq, Carnavalpi purinapaq, kayna domingonkunapi purinapaqpas sumaq llaña pachakurunkichik, achka qollqepa chanin chay pachakuna kachkan, rojuykichikpas llipipipikuchkan. Jesús, Señor de los Milagros, paypa pachantaya hinakaykamunki, chay punchau 28 de octubre, o kunan kay punchaukunapas killantinpas purikuchuan kay pacha moradoan. Chay pachaja manam yumpaytachu gastachiwasunchik, hayka kachkan chay hábito de la Hermandad del Señor de los Milagros, tapukullaptiko niwarhaku 30 solicios, 40 solicios hina kachkan, mana yumpayja kanmanchu. Chaykunataya kunan yuyarispanchik kuyasqay wawqipanillay, ñuqanchikpa pachanchiktapas maskaykusunchik, ima hermandamanpas pertenecikusunchik, Señor de los Milagros hermandamas. Chay punchaupas rimarisunchik, Señor de los Milagros historian kakuchkan sumaq llaña. Uyan kamunkichik willakusunchikmi chaykunatapas. A ver, hayakuy kachkan ñuqanchiktachu hayakamuanchik. Buenos días. Buenos días, padre. Radio tachu hayakamuchkanki. Cipriano Quispe, padre, que pampo que manta, hayamishkayki, padre. Hermano Cipriano, Radio tachu yarichkanki. Gracias, padre, Ari, padre, Radio Tamueriscani. A Radio Pikachkanki, saluda kamu. Jamina, padre, manam pipas, padre, kuna, prima morjacho, Santa kuna papidan manta. Yo hasta vanga, kaisungo y mi padre, yo apa, raurari, Santa kuna manta, vidan tarima pich, padre, yo apa, sungo y mi raurari gastawan. Dios papanchiki. Amanchi Virgen María. Chayna son honchik rauraris kanan, Dios kuyakus kanan, Dios maskana kanan. Chayna tam santo kunapas wajastin, Dios tamaskastin. Santo yayman chayarjako, ñuqanchikpas chayna cruz chayamuanchikmi llapallanchikman. Chayna hampas kawsakunki, imañinmi chay uyarimusqayki, predicación rurasqayki, kay santo kunapa vidantariki willakunkichik hankunañam ayllukichikmanpas. Ari, padre, gracias, padre, Dios papanchi bendición, padre, hampa. Jamina manam padre, ya pamantara ñoja nimo rimarisa. Jamina manam terrayun takama.
Mayroon Padre, pues, Padre Santo con la Vedanta. Clio Mangulay casi en Clio Rejman, Mayman Pasea sin Radio, Virgen del Carmen, Calle Radio en Paucará, Parroquia Virgen de Cucharcasmanta, Padre. Bendición que Padre, ya comandó de Johannes Nimusaiki. Camina Manan Pipas, cae en la Santa con la Vedanta, Radio en Tacama, y vamos a Mayroon Padre, pues Padre. Dios Papanti, bendición que Padre, Hantapas. Reza pamuan que nyo kapas aging rimanay palyam kanay pakmana anin tapas rimamuyashkani pero esfuerzo taruras pa nyo kapas resakus pa ruramuyashkani luego chiki servikon hakay yam kaininchik rurayninchik chaypakmi Dios pas hayawanchik llapallanchik tarik chaypak resakamunki anin yosinampak porque mana fácil ya churike no nervio pas hapiwanchik rimayta pas atinchik chukayman hamuspak. Ari Padre, Dios Papachita, Jampapas, Maya Kamchkanin Padre, siempre sapamskekin Padre, no va a pasar en neta, resapamanque Padre. Ari, hermano gracias, Cipriano, Padre, muchas gracias, bendiciones. Padre, Dios bendición que Padre, que neta, que radio recta, hermano Chikunata, que cristiano más en Chikunata, Dios Papachita, bendición que radio recta, Padre, no va a pasar de picheta, primaremos ni Padre. Ari, gracias Padre. Cipriano, hermano Cipriano de Pampapuquio, Hayaycamanchi Kunampuncho. Señora Ikita, saludanki. Gracias, Padre. Hermano Kunata, llevo Pampapuquio, y Arico Kunata. Ari, Padre. Si yo era papas mañana pamanque, Padre, Padre, pastor paman, me cascan, Padre. Ya te fai que no, Padre. Ari, Padre, Papa, siempre. Sutichanta Willacamo y hermano Chicona Yana Pamosunchik. Lucía Guamané, Navarro, Padre, Padre, señora. Padre, pastor pamal, Padre, mañana pamanque, Padre. Lucía Guamaní. Hermano cristiano más icona. Mañana paman que vino a papas, señora y papas. Lucía Guamaní, Navarro. Paipa. Lucía Guamaní, Navarro. Gracias, hermano Cipriano. San Cipriano pasrique sumak santo kachkan. Payana paikusun que janta. Yana pasunchik ya payanchita kunan santo y oriskanchik. Santa Teresita, niño que están. Hermanos y hermanas. Cristiano más icona. Paita mañana cosonchik, payana pavasonchik, y más o más tan kay Padre Carlos, rimaicamos que en Radio Tacama, Radio Virgen del Carmen, y Marienta Pay, ya que chimascanchik, hermanos y hermanas, y que ya tengo los hamconata, ni me kitsk. Y hermano Cipriano, muchas bendiciones. Hukpuncha Okama, tu pachkasunchik. Ay, Padre, gracias, Padre. Dios bendición, Padre, gracias, Padre. Gracias, hermano Cipriano. Hermano Chihayakaikamo, Paipa siempre Santa Misaman, Jamukuyan Misapa, domingo, y Chainaño Hanchikpas, Paipa ejempluan, Gatikistan Chiconapa ejempluan, Jamoikusunchik Santa Iglesia Mampas, Kues Haikuna. Kaipi mensaje Chayakamanchik. WhatsApp Nintakama 944-449-033. Chayme nomerun chikachkan. Chayninta hayakamunkichik. Oración ruranaykupaqpas. Ima mensajitapas hayakamunkichik churakamunkichik. Audiotapas 944-449-033. Kaypi kachkan mensaje a ver imaninta huyarikusun chillapayanchik. Padre Carlos, buenos días. Soy Patricio Taipe Ponce. Patricio Taipe Ponce, Nueva Jerusalén. Saludos especialmente para ti, para el Padre Rodolfo, también Padre José Raúl, que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por su bonita programa diaria. Estamos escuchando en sintonía con Dios, en sintonía con el Santo del Día, con la Santa del Día, con Santa Teresa de Jesús. Kaipi chasquiconchi kai saludunta, hermanunchik Nueva Jerusalén. Chay Jerusalén yachtacha kachunya Nueva Jerusalén hina. Jerusalén man merij kuriki oración rurajkuna. Punta puntata, que es un enchikpas Jerusalén man templo de Jerusalén. Chay man rij. Chay man yari kusunchik llapayanchik kuyas haikuna. Chaypi peregrinación tarurastin, hermano en chikunapas chaypi causa muy chic, llapallaykichik, Nueva Jerusalén, chaypi Dios iñejuna.
Chaypi seguramente llapallaykichik minkankichik católicokuna, chaynachusmi chay llaqtaykichik mana riki chaskinkichikchu huk religiontaqa chay llaqtaykichikpi imañinmi chay Nueva Jerusalén chaypi llaqtacha kachkan Dios católicopa llaqtallan y kasarakunankupaqpas paykuna huk religionpi kaspaqa convertikunanraq católico kaymanraq chayamunan catequisista rurana charlata rurana Padre Luis Toropa mensajenkunata mandana videonkunata hinaspa conversión chayamutinña chay llaqtachapi qhari wawaykichikta warmiman qunkichik o warmi chayamuptinpas cristianamanraq convertinkichik chay Nueva Jerusalén llaqtachaman chayamunanpaq imañinmi chaynaya ñuqanchikpas kay iñiyninchikta cuidasunchik llaqtanchik ukupi autoridadkunawan kay Nueva Jerusalén llaqtacha yachachimuachkanchik imayna llaqtanchik ukupiqa kayna iñiqkunalla kawsananchikpaq casadoman yaykunapaqpas iñiq kananchikpaq imañinmi chay huñulla kanapaq añin imanchikpas qhispichinapaq añin saludo kachun qankunapaq Nueva Jerusalén hermano Patricio Taypi Ponce y Yu Katikustakunapaq saludo kachon kuyasqay wawqipanikuna qayakuypas kachkan a ver kayataña chasqiykusunchik ñuqanchiktachu qayakamanchik imaynaya a ver kuyasqaykuna tukuykuchunña kay programanchik ña kachkanña 8 de la mañana 45 minutos chay viña chay aramanchik kay oranchikpas apurawallaña pasakamuchkan llupaq kachon saludo hermananchik Maura de la Cruz paypas saludaykamanchik Facebook ninta paypas radiopi yanapakuq llamkaq maypiña chinkarun hermana Maura llamkallachkan huk law llaqtapi kachkan pay Castro Virreina laupi seguramente paypa wawanpas radio perimamuq paykunapaq saludunchik kachon kutimuspa yanapamasunchik hermananchikpas no saludunchik apachikusunchik llapallanchik hermananchik Maura de la Cruz chayna yupa saludunchik kaykuchun kunan punchaq Dios pasutinpi yapatipa Dios pa bendiciones Dios yapa Dios churipa Dios Espíritu Santo pasutinpi hinataq kachun tupananchikama kuyasqay wawqipanillay